وقت زانین ج 19 تیر ماه 2019 حتی روزما ایرو dorpêça ku ambargoyekî girankirî li ser wargeha me û civaka wargehê tê meşandin. Destpêka vê dorpêça ku li ser wargehê danîn bi bûyerekî ya endamê mîtê li bajarê Hewlêrê ji aliyê ciwanên Kurd ve hatî kuştin ve bi hinceta ku rewşa ewlekariyê heye ji bo demkî wê hatino çûna wargehê li ser Hewlêrê nebe lê ev wê demkî be lê belê deme em rojema îro temaşe dikin ev qasî sal û nîvê xwe derbas kir û di nava va sal û nîva de bêguman wekî gelê wargehê zararan ku ziyanek pir mezin hat dayîn yanî bedelên ambargoyê giran bûn. Ev rêgiriya ku ji bo Hewlêrê tê pêk anîn û rastî jî di hemû aliyan de zextên ku dewleta Tirk û bi destê pedekê li me tê kirin em hemû dizanin yanî bêmafî ye ne li çerçûvê tu hiqûqên ku tên qebûlkirin e ne di çerçûvê hiqûqê netewên yekbûyî ne hikûmeta Iraqê ne hikûmeta Herêma Kurdistanê ji ber ev dorpêç ev êriş û ev zextên tên meşandin tenê niha piştgiriya wê ne weke ku pedeke dike tê zanîn yanî di hevdîtinên me yên ku me bi hêzên din re jî kirî bi vî awayî derket û lê hevdîtinên ku em bi hikûmeta Iraqê re jî dikin hevdîtinên ku em bi netewên yekbûyî re jî dikin yanî kesek ji vana alîgirê vê dorpêçê û vê zexta li ser wargehê nîne bêguman ji roja destpêka pêkanîna vê dorpêçê de hewildanên me wey gelê wargehê wek rêveberiya wargehê wek komîta dîplomasiya wargehê ji bo ku em bikarin sedemên vê dorpêçê fêm bikin yan ji bo ku em bikarin vê dorpêçê li ser civakê rakin hewildan hatin kirin bi hêzên hikûmeta Herêmê re bi hêzên Iraqê re bi netewên yekbûyî re hewildana ku hevdîtin bên pêk anîn li ser va hevdîtina em bikarin ku rastî civakê ji vê mexdûriyetê derbixin di heman demê de encam negirtina hevdîtinên ku hatin kirin dayîkên aştiyê Mexmûr qasî 28 roja li bazgeha seytera pedekê ketin çalakiya rûniştinê li wê derê man bi êrişên pêşmergeyan re rûbirû man bi heqaretên pêşmergeyan re rûbirû man daxuyanî ji bo raya giştî ji bo hikûmeta Iraqê ji bo netewên yekbûyî ji bo raya Kurd hatin nivîsandin me wek jinên wargehê ji bo Serokkomarê Iraqê Birêz Berhem Salih me namek wek dayîk nivîsand ku ev dorpêça li ser wargehê tê meşandin dorpêçekê ne di sunûrên tu qanûna de ne û dorpêçekê bi ti şêwazî ne di ehlaqê civakiya gelê Kurd de tê meşandin ji ber çi qasê fikrên bîrdûzî di nava gelê Kurd de ji hevdû cida jî be lê di encamê de netewa me zimanê me çanda me yeke li ser vê esasî nameyek ji bo Serokkomarê Iraqê hat nivîsandin di heman demê de di nava wargehê de çalakiyên cûr becûr hatin pêk anîn bi netewên yekbûyî re dehan cara rewş hat guftugû kirin ji bo piştgiriya ku raya giştiya ji derve bê girtin û balkişandina li ser vê dorpêçê çêbe li Avrupa dostên me yên ku li wê derê ne civaka Kurtiya li wê derê ji bo gelê Mexmûrê kampanyayên piştgiriyê dan dest pê kirin bi netewên yekbûyî re li ser navê me hevdîtin dan çêkirin di heman demê de bi hêzên siyasî yên ku li başûrê Kurdistanê ne û heta mirov dikare bêje pişkin li hikûmeta Herêma Kurdistanê hevdîtinê me bi wan re hat pêk anîn bi saziyên civaka sivîl yê ku li Herêma Kurdistanê û yê ku li Iraqê hene hevdîtinên me bi wan re hatin pêk anîn ku nerewabûna dorpêça pedeke li ser me dide pêk anîn bi awayek eşkere derket hûlê bêguman rixmê vaqa hewildana vaqa Têkoşîna ku li beramberî ambargoyê hatî dayîn bedelên giran jî me ji ambargoyê girtin ji ber ev qasî salek û nîve nekarîna me çûyîna
در و تایبت چوینه هرما کردستان جبر جانا به وی شوازیته رین عراق وکرینه راسته رین عراق وکرینه لی رین هرما کردستان لسر مهاتنه گرتن و ام وکه کرد و ناوندا نزیکی ما هولیره که ام نکارن دا آلیه پیوستین خوین روزانه پیوستین خوین آبوری پیوستین خوین پرورده پیوستین خوین تندرستی پیک بینه جبر اف پیوستین ما همو سر به هولیره و دهاتن پیک آنین لگوری و پیوستین ما جبر کو جنین من دو جانی نکارین بچن لنخوشخانه زاروک خواه بولدینن 4 جنا زاروک خواه جدستان 2 زاروکین کو هجان 5-6 مهی بون جبر بدمک زو نکارین خواه بگهینن بجیشکن پسپور جیان خواه جدستان 2 کسین ما یکو قریزا دل درباس کرین جبر کل نقطه کنترل ین سر به پدکه و بدم درش هاتن سکناندن حتی گهان نخوشخانه ایدی دکتران نکاری مداخله بکه قاسی 2500 کسین ما یکو کار دکرن روزانه لحول رج بوی دبارا جیان خواه بکن کار دکرن جوانه قاسی 730 جنا جکار هاتن درخستن و روش آبوری وارگه کت روشه که خطر ده و ده همان دمه ده قاسی قومیته ما تندرستی لیکولی نوانه و تثبیت نوانه 1200 نخوشن من کرونیک هنک و او نخوشن کرونیک پیوسته هنک مهی جاره که هنک 2 ماه جاره که هنک 6 ماه جاره که به کنترل دکتر در باس ببن لیبل افقاس سال و نیوه و کسا نکاری کنترل خوی دکتر پیک بینن و نخوشین وانا گهان آستا هری دجوار کو ایدی ده خطریا جیان ده یا گلک جوانا اف همی باندورین کو نرینی ین آمبارگوی لسر ما هاتین مشاندن و ده آلیه دیده جی جا آمبارگو کو سر ناو حکومت هرما کردستان کو پدکه لسر وارگه دانی دولت ترک جسارت کرد که به وارگه همه بمباران بکه یعنی 3 جاره جه پیواجو آمبارگوی حتی نها 4 جاره وارگه همه هاتیه بمبا کرن و 3 جاره ما بدل گران جبوی وینا دانه اف همو بگومان مترسینه جبوی جیانا جواکاوی داره و همو بدل گران هاتین داین ده همان دمه ده دبن هرما کو امته ده جیان دکن خطریا دایشه یا کو هی کو به چندین جان هولدان ایریشگرنا دایشه یا لسروارگه چی بو اونا همو به هفدو و گریدانه اگر پدک آنبارگو لسر جواکا وارگه ندانیا دولت ترکیه اف چنده حسانی نکاریا به بمبا باران بکه اگر پدک آنبارگو ندانیا دایشه یا او چنده وارگه جخواره نکریا هدف کو هر هولدان ده به ایریشی لسر وارگه بکه او لسر وینا ده جی سال 2020 مروف دکاره بیجه همی به نخوشی کرونا یا کبوی بلا سر همو جهانه بگومان وقت مخمور جمع باندورین گران جدیدن جبر دوی نخوشی ده نه روش آبوری که باش مروف بکاره پیوستین خواه بجه بینه نه تندرستی که راستی مروف بکاره جبوی جوا که ببه برسف رو ریبازن وینا دوارگه ده و جبوی وینا اف همو بون خطری که ده انجام ریگری یا پدک یا لسر وارگه ده جواکا وارگه بکشینه لرخم وقا ایریشا لرخم وقا زخته لرخم وقا هولدان اینکو جواکا وارگه تسلیم بگیره جواکا وارگه بی اراده بکه دیسا گل ده آستا هری جور ده برتک خوادا نشاندان لهمبر لیستوکن کو لسر گل کرد و به طایبت کسایت وارگه ده تین مشاندن جواکا وارگه حتی رو جماع ایروژی لبرانبری و لیستوکن همویان بو خودی هلوست پیوست و جنها و پیده جی لگوری روشا که مروف ده شوپینه جنها و پیده جی و اف هلوستا پیوست اف تکوشینا پیوست هین مازنتر ببه جبر اف قاسی سال و نیوه که همو آرمانجن آنبارگوی ما به برچیبونه
terbiye bikin, bikarin irada me teslim bigirin. Lêdema em sal û nîvê ambargoyê dinirxînin, em dibînin ku li cihê ku îradeya me bê şikandin, li cihê ku em teslîm bibin, berûva jî vêne helwesta me li hemberî dagirkeriyê, li hemberî hêzên hevkarên bi dagirkeriyê re, taybet li hemberî xeta îxanetê ya ku li hember destkeftiyên gelê Kurd tê meşandin, helwesta gelê wargehê hê dijwartir û hê bilindtir bûye. Bêguman têkoşîna me li hemberî vê dorpêçê wê berdewam bike. Weke çawa ji destpêka dorpêçê heta niha têkoşîna me gavekê jî nesekinî wê ji niha pê de jî berdewam bike. Li ser vêne em bikarin rastî neteweyên yekbûyî hêzên Iraqê û saziyên civaka sivîliyê ku li Iraqê û li Herêma Kurdistanê heye li beramberî vê bêmafiya ku li ser wargehê tê meşandin bikevin tevgerê. Erkên ku dikeve ser milê wana ewna jî pêk bînin û em bikarin rojeva di nav gelê Kurd de avakirina yekitiyek neteweyî, rojeva di nav gelê Kurd de parastina destkeftiyên gelê Kurd wê bikare me hemiyê bi serkeftinê re tacîdar bike wê di rojeva me de bi ji ber em vêne baş dizanin. Yani lîstûka ku niha li ser wargehê tê meşandin ji polîtîkayên ku li ser giştî Kurdistanê tê meşandin neqotin. Yani bi polîtîkayên giştî ve û wargeh jî baskek yê vê plana ku qirêj ya li ser gelê Kurdistanê tê meşandin e.